Akoro banjuri ncheke yatiganiani bachumiretie kumeneria makarikaja wagagia bwa ukaria jaraja kuongereka mwankene jwa Meru na Isiolo bakiorota CS ukaria bwandene Profesa Kithure Kindiki kuremwa kukinyaniria wirane bwa guchokaniria thiri no kirio ntubura mwankira nande botironeka ngrokine bakumeneria ekarikare aruaruare ya kuthukangwa kwa into na nyomba cha mubiashara mwentere cha Kabuito. Kevin Kimathi ni akututariria. Atongoria bauba kanjwa njuri ncheketi aniba ukirireta bunene buru agagia bokaria kumania mpitho kroshia maitha miankeni ya kaunti ya Meru na kaunti mutori ya Isiolo na reburu etiete arithi ba Meru na asara ya nkulukia ndethi ya maana kenda ilia shiyi mwankadhai kwena ng'ambe chetu chi itokuromba president wetu na Kindiki wasiri wa usalama ng'ambe uichoke ichia Meru na ichia tiania na yagembe itokuromba ichoke ng'ambe unichoke iba na nkanere ndege chete ikauria ng'ambe na ng'ambe ichoke babu the operation yenene ya ng'ambe chetu ichoke no ng'ambe chete takwe mana ya nana ng'ambe mana nana ng'ambe nyinge muno itokuria Kindiki mwana wetu ailele mantu au na president wetu ailele na Kindiki wasiri wa intano kato muromba ng'ambe chetu ikuthira batu into biatu bikuthira na thirikari ri kuo nende tutegua ni thirikari wetana into ni ambaba wetabio endere aure ngai atu mayoro yo tutethia thirikari ni ebu yo tutethia ng'ambe chetu ichete ngero ng'ambe mana tenda o ng'ambe ngirina gintu bega nene baba thirikari baturire na president aturire sababu tukuire kamuno kanto waira bundoki waina chopingoni nako murungu ni pingoni na araba itakwira bundoki ikakwithania irio bia ire tutije irio bia ikakwithania Uganda kana saire tutije nende tokera thirikari mwanka twengwa tweteko ne ba hukume watu tethia na tuteka wa atua ekari yeu kokwa tutije bundoki na ikuma kinatwe nende ketha wakeo kemera chani ogwo bundoki kwenda kwata Meru kote wataje turukana kote watabu jadurukana bundoki kana Thamburu no cha Meru yako watu ogwo na ndege kwata bundoki cha Meru ikaitwa illegal ne Meru etwire utako ntekonga bundoki cha illegal ili ane Meru tokaira Kindiki kinyana arachuna na bundoki no kaenda bundoki je ya ntuko imwe ire kou no ntondere kwera yo ya bundoki kulukia kurubauba kimeneria bunge bunene karikaria ruantere cia Kabuito igembe centro na arako wa kuiru inyange bwinto kathomba be mubiashara mwenteru mosi zilichoro ni antu bati kumenyekana kato kwera kavera no ntonu mutongeri onjuri ya Meru yonde batweneye mbere twita kithirine atwire kitha mantu ya yarone karenge ya Meru kwethirwa mutie Meru uti kuma thera ombwa tutaginya Meru itaithia mucho muntu no ntubwa muntu nge utibio ntolechero aina bio muntu katukwira kathera neye kathera ne chamani wa matiama rionze kinya batu na bara na itoko watabare kabisa muthaka mwene kwethirwa into biake no nete kathera na kona ramu na uteke nto bamugwetheria na nyumba iraithirwa na mirera temwa nibo ntoto kwaya na ntuko muwanja toka kinya kathera na yero athene na bayutuma na ukiri mukaririte wa kanjwa njuri ncheke yonthe Linus Kathera ibayene kaita kantuko muwanja kawituria kwa thwanirwa bombere bayukia matalia ya kuruba kiama dori etiwe kero ronda inya ya uano mwanke tangase ekoya na ntuko muwanja njuri yatiania kire antu bara bonde benyangirinto kire antu bara bangete kwenyanginto bara barinkile beneu ke muntu ringithia kintu ke pawaso ya muntu ire temere kila ke muntu wende wethrankile beneu ai kwa kithirina toya na ntuko muganja mwanga tariki 6 itokuromba antu bauba Kabuito
baitorie. Wero TV kumatiania mbita wa Kelvin.